wa vona before u teka nsati swi lava u endla research choma na vanhu lava humaka la atikweni a humaka ka rona ku va ta ku byela ku info la i nghena kona ku shapu o kanjani cause vafana va mina loko swi ta ku chuzeni ka n'wansati wa straight my lahla ende swi na va brother wona va brother va le kerekeni na genge leyo dyondza ngopfu leyo ndla ti-engineering courses mali ya va daya ku afa lavaya loko swi ta ka ku teka nsati va lahla va hula va ya ri le wa twisisa a va apply sweswi va nga swi dyondza exikolweni loko swi ta ka some serious and real life situations wa vona mhaka kona kabya wa swi twa i swi twa kahle nge zi n'wi teka munhu ku i le ku khideni andzeni ka swimming pool ya fana va le Gazankulu mara tlhela kokisa kaya i majita na lovola va tata kwele hey i nga lovola xitediyamu xa vafana swo boha la i susa kona hambi i xiyisa le a Cape Town mfu va ta xitela mani va ta xitela ndla na research ya n'wansati mfu la a huma kona loko a huma ka Nhlaniki i fiki vutisa ka majita ka Nhlaniki ku mani i njhani va ta ku byela ku la hi le khombyeni o la i va ye grand o la i va ye njhani wo hayi fositela ku endla swilo tlabya i rhandza ngo khida problem ya wena i le ku khideni hayi vafana va ti-engineering va brother swi lahlanga hayi a redzi ke teka xa wena xiambano mane landzelela to tingwatla aka Nhlaniki ve kokwani ka Nhlaniki vani va vese